деби надпревар пред македонската публика во Лигата шампионите. Одличен резултат после 60 минути со Кристијанштад. Твои први импресии од надпреварот? Pa da, nije bilo tako lako kako kaže rezultat. Mi smo baš ozbiljno ušli u utakmicu i ja mislim da smo utakmicu rešili već u prvih 15 minuta sa ovim 10-2, ako mislim da je bilo 10-2, znači plus 8 u 15 minuti, tad mislim da je bila već utakmica gotova, posle smo samo rutinski došli do kraja, ali mi smo cijeli tjedan smo baš jako trenirali, jako se spremali. Znali smo ako ne dobijemo doma da nam ona pobjeda u Montpellieru ništa ne znači, trebali smo to potvrditi i ja sam baš sretan da ima Vardar posle 2 kola 4 boda. Idemo sad upušteno u Vešprem i ja se nadam da će biti u Vešpremu dobro. Го спомна одличното отварање на надпреварот. Беше разлика во квалитет или добра анализа? Ja mislim da jedno i drugo. Mi sve utakmice koje smo loše odigrali, bio je problem naše, ne znam kako kažem, ili motivacije ili intenziteta ili to, ali ovo kad je Liga šampiona svi idemo 200% koncentrirani i jako i ja mislim da je i analiza pomogla da smo neke stvari baš dobro ispeljali kako je trebalo i sigurno je i Vardar bolja momčad nego Kристијанштад, ali ne pobjedi uvek bolja momčad, treba to pokazati na terenu. Ja mislim da smo danas to pokazali i zasluženo dobili. Следува Веспрем, стиграл многу пати на тој терен. Што да очекуваме од надпреварот со Вардар Веспрем? Pa tamo je sigurno možda najteže igrati od svih terena, možda osim Vardara. Da, ja sam tamo puno puta igrao, a imam i lijepe osjećaje na Vešprem, tako da ja mislim da ako ćemo biti svi zdravi i da se isto dobro spremamo, imamo sad 7 dana, nemamo utakmice. Ja sam optimist da ćemo i u Vešpremu pokazati jedan dobar rukomet i naš cilj je 2 boda. Hvala.